Sanibona bafethu uvane lo. So officially iy'namba zabadlali abazobe bedlalela iBafana Bafana sey'khishiwe bafethu. These are the jersey numbers azobe egqokwe ama-players azobe edlala kwi-AFCON eBafana Bafana. So starting with uRonwen Williams. Ronwen Williams yamazi zonke bafethu, South Africa's best ever number 1 goalkeeper. Yena uzobe egqoke unombolo 1 for iBafana Bafana. Mase kuthi umdlalo ozobe egqoke number 2 uTylone Smith. uTylone Smith umdlalo obadlalela iStellenbosch. Right now usedlala le phesheya bafethu. Ube captain ye-under 20 yabafana abancane abadlalela iBafana Bafana. Mase kuthi unumber 3. Unumber 3 kuzobe kuwubani na? Kuzobe kuUndamane. uNdamane udlalela iTS Galaxy. Uyena umjito ozobe egqoke unumber 3 for iBafana Bafana. Mase kuthi unumber 4 kububani? kubuTebogo Mokoena. uTebogo Mokoena is a player who's playing for Mamelodi Sundowns. Umjito bafethu angifuna ukukhuluma kakhulu nyamazi kuTebogo Mokoena. He will be wearing the number 4 jersey. Ama-talent awafani bafethu. Uyena umjito ozobe egqoke number 5 for iBafana Bafana bafethu. Mase kuthi unumber 6 kubiDibadiba. iDibadiba iyona ezobe egqoke unumber 6 weBafana Bafana. Mase kuthi unumber 7 weBafana Bafana bafethu kubuOswina Police odlalela iOrlando Pirates. Mase kuthi unumber 8 weBafana Bafana kubuTshepango Moremi odlalela iPirates futhi naye. Yabo. Yena mdlali for me engijahe ukumbona kuBafana Bafana edlala kwi-AFCON. Ngifuna bafethu umjita asinikeze mo. Siyamazi uTshepango Moremi njobe edlalela iOrlando Pirates is one of those clash players omazi ukuthi mekhona egroundini uzokwenza yabo something out of nothing. Uzokwazi ukushaya ama-long range, uzokwazi ukukhela amabhola, uzokwazi ukucreate ama-chances for i-team. Yabo ngifuna ukumbona ngempela kumjita esebenzisa le opportunity le ayinikezwe uHugo Broos. Yabo abadlali abaningi-ke la kumele bayithathe ngezandla le opportunity because kuyodlalwa i-World Cup next year. Yabo mungadlali kahle right now, hayi izinto izokhala ngempela. Mase kuthi unumber 9 weBafana Bafana kububani? kubuLyle Foster. uLyle Foster ke currently umdlalo odlala le kwi-Premier League bafethu. umjita kuyena ogqoka unumber 9 for iBafana Bafana. Uyena striker. Angazi striking department, you can tell me in the comments ngokwakho ubani striker kumele abe siyaqala for iBafana. Mase uthi unumber 10 iLasbon yama-2K uMfokeng bafethu. Uyena ozobe egqoke unumber 10 for iBafana Bafana. Another player engifuna ukuyibona kuBafana bafethu uyenza kahle le yabo. It's even though engayitholi chance yakhe ukubafana le ndlela because siyamazi uHugo Broos uMfokeng akamqalisi ngaleyo ndlela. Ukuthi why engaqala uMfokeng asazi, but ke let's hope kule AFCON uzokwazi ukuthi umjida awathola ama-minutes awaqale ama-games yabo. But kuzoba nzima kakhulu ukuthi uqale ahead of uMbule. Niyamazi kuMbule for iBafana ukuthi udlala kanjani umjida. Uyayimisela nje ubedlalela iBafana Bafana uSipho Mbule. Umfokeng naye uzothola le opportunity othi adlale as unumber 10. I don't think umjito bazomdlalisa as a winger because they saw i-potential yakhe kuOrlando Pirates uma edlala as unumber 10. Yabo baningi-ke ama-wingers akhona kuBafana Bafana, so I don't think umjita bazombeka kwi-winger, bazomdlalisa nje as number 10 uma kuphuma bani? Uma kuphuma uSipho Mbule eKhathala. Yabo mase kuthi umdlalo uzogqoka number 11 kububani? kubuMohao Nkota, another former Orlando Pirates player right now odlala le Saudi Arabia. Yabo uyangijabulisa ukumbona umjita ebiziwe naye. Siyamazi izinto ayilethayo kuBafana Bafana. Yabo uyena uzogqoka number 11. There were talks regarding him wearing number 10 with inumber yamFokeng. Siyazi uMfokeng uyena ogqoka number 10 right now. So yena ngokwakho washo ukuthi hayi inumber ayisho lutho kuyena. Yena nje uzele nje ukuzodlala. Yabo ubuyile umnikazi kuMfokeng akayigqoki inumber yakhe. Yena gqoka noma yiphi inumber. Yena nje ufuna ukushaya igoli. I liked those words eqhamuka kuMohao Nkota bafethu. Mase kuthi number 13 uBafana Bafana kuba uSiphelo Sithole bafethu. Nyamazi kumjita uSithole udlala le ePortugal. Right now umjita uyena ozobe esibambele unumber 13 ade ke sagcina ukumbona edlalela iBafana Bafana. This is a major tournament. The last time we saw him playing for iBafana Bafana kakhulu ngalindlela le, it was the last AFCON. Menikhumbula kahle kwalimala during the qualifiers. Simbonile esezophela ama-qualifiers e-World Cup umjita edlala lawo ma-minutes lawo yabo. But ke usebuyile ke njengamanje ukwazile ukuthi alulame ahead of i-AFCON lesoyidlala. Sangijabulisa ke lezo indaba. Uyena uzobe ibanga lapha esikhala with uTalente Mbatha because boba u2 badlala unumber 8. You can tell me in the comments ukuthi uba kumele aqale between yena noTalente Mbatha yabo. Sashisa impela ke scheme lapha kumele benze sure ukuthi umdlalo uzobe egqoka number 14 kububane? kubuMbekezeli Mbokazi. Umdlalo esobe esivale ngaye lapha emuva. Yena ozokwazi ukuthi asivimbele izinto mayifika. Ozogqoka number 15 kububani? kubuBathusi Obhasi odlalela iMamelodi Sundowns odlala as number 6. Ozogqoka number 16 kububani? kubuSipho Chain weOrlando Pirates. Uyena umjita uzobe efuna ukubanga ischeme benoRonwen Williams okuzoba
umqansa ngempela because awukwazi ukuba ngescheme noRonwen Williams. Nyamazi bafethu Williams when it comes to iBafana Bafana, he always do wonders for iBafana Bafana. So I hope uSipho Chain naye uzokwazi alinde alithole ithuba lakhe, maybe sikwazi ukuthi yabo sivimbise ngaye. Masukuthi number 17 bafethu umdlali lo bafethu othandwa indlela eyisimanga osematheni right now okuSipho Mbuli bafethu. Masukuthi umdlali ozobe egqoke number 18 kubo Kabini. Kamidi, a former TS Galaxy player, he'll be wearing that number 18 jersey. Let's hope umjidi uzokwazi ukuyisebenzisa na i-opportunity yakhe yabo. Masukuthi number 19 kuba uSibisi. uSibisi ke the Orlando Pirates captain, he will be wearing the number 19 jersey for iBafana Bafana. Masekuthi umdawu bafethu umdawu yena ozobe egqoka number 20 for iBafana Bafana. Sivalileke ngomdawu emuva. Sithembe bona ibona abadlali abadala abazokwazi ukuthi bagayide le intwana ezincane ukuthi zikwazi ukuthi idlale kahle. Masekuthi number 21 kuba ubani kuba ungezana ozobe egqoka number 21 for iBafana Bafana. Masukuthi uRicardo Khosa agqoka number 22 for iBafana Bafana. Uyena ke third choice goalkeeper for iBafana Bafana. Uyena ozobe khona lapha esiza la kumele asize khona. Masukuthi iHopas bafethu ilona elizobe ligqoka number 23 for iBafana Bafana. Uyena mjita ke mina ngokwami obengabe umdlalo oright ukuthi abekwe phambili for iBafana Bafana. But ke ukuthi why iBafana Bafana ingalandanga istriker ezo3 angazi ngempela ukuthi why size netrack ezo2 kwicompetition enkulu kangaka. Mase kuthi number 24 kuba ubani kuba uShandre Campbell, umdlali ke lo bafethu odlala le phesheya kuClub Brugge. Uyena ozobe egqoke unumber bani unumber 24. Sokuthi uThabang Maduludi bafethu agqoke unumber 25 for iBafana Bafana. So isona ke bafethu squad list iwona ama numbers lawa azogqoka abadlali abazo represent iBafana Bafana masekiwa le. Njokuyiwa lena ke bafethu, for me iBafana Bafana kumele yenze sure ukuthi these young boys abiziwe manje, okubani okuMfuking, akuMhankota, aboShandre Campbell, akuMbokazi nobani na nabo Tylon Smith, ukuthi kumele bafakwe endleleni yabo. Lama old players lawo koMdawu, okoWilliams, okoSibisi yabo ongezana kumele baqoqe labafana abancane, babahlalise phansi, babatshele izinto ekumele bayi-expect lapha. Njoba kuyodlalwa lapha akiwe kuyodlalwa nje, kuyodlalwa. Njoba kuyodlalwa lapha akuyoliwa nje ngamanye amazwi. So kumele bakwazi bahlalise labafana abancane, babatshele ukuthi njoba kuyiwa lapha kumele benze sure ukuthi each and every opportunity they get, they must make sure they score. Each and every opportunity abayitholayo kushawa igoli yabo. Mina ngokwami Orlando Pirates last season ngosikhathi edlala ku-Champions League iyakwazi ukuthi ikhipitalize kulabafana abancane, ibasebenzise badlale kahle. Njengamanje we have a big opportunity to use these young boys. So khona mona ke manje, khona nabo Shandre Campbell, khona nabanye nabo Mbokazi. Right now we have a big opportunity to take this AFCON. So these boys, they must know ukuthi akumele bayithathe lightly lento eyenziwa la. Yabo kumele bahlaliswe phansi nje ahead of this game eyodlalwa ngoMonday against iAngola. Yabo iyangistressa kakhulu bafethi iAFCON. Iyangistressa kakhulu iAFCON. I know ukuthi Bafana Bafana izoqualify for the knockout stages, but I'm just scared. Is it me ngedwa? Ungangitshela ama comments, how do you feel about le AFCON le bafethi?